Nta gushidikanya ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu biri ku muvuduko w'iterambere ku ruhando rw'isi. Ibyo ntitwabijyaho impaka. Usibye kuba statistike zerekana u Rwanda nk'igihugu kiyoboye ibindi ku isuku muri Afurika, rukaba ku myanya 8 ya mbere mu bihugu bitekanye, ndetse rukaba ku rutonde rw'ibihugu biri kuvuduka mu iterambere n'ikoranabuhanga. Amahanga akaza kurwigiraho byinshi harimo no kubungabunga ibidukikije. N'amaso araguha. Mu ntego igihugu cyihaye zo kubungabunga ibidukikije harimo niyo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, hifashishijwe kugabanya ibicanwa bikomoka ku bimera ahubwo hagakoreshwa gaze. Hakaza moto n'imodoka zikoresha amashanyarazi. None kuri ubu u Rwanda rugiye kugerageza bisi zikoresha amashanyarazi. Uri kuri channel ya Lightway, naho nge wumva Ndishimwe Joseph. Ikigo Basigo kimenyerewe mu gutwara abantu hakoreshejwe bisi zikoresha amashanyarazi, ishami ry'u Rwanda, cyatangaje ko bisi giherutse gutumiza zageze i Mombasa muri Kenya, aho zizahakurwa zizanwa imbere mu gihugu. Iki gikorwa kandi cyahuriranye nuko iki kigo cyahawe inkunga ya $1.5 z'amadolari ya Amerika azakomeza kwifashishwa mu bikorwa byo kugura bisi zikoresha amashanyarazi zizakoreshwa mu mihanda yo mu Rwanda. Mu itangazo yanyujije ku rubuga rwa X, Basigo Rwanda yavuze ko iyi nkunga bahawe n'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere USAID igamije gukomeza kwagura no guteza imbere ubwikorezi rusange butangiza ibidukikije mu Rwanda. Iti ni inkunga twakiriye mu gihe bisi zitwara abagenzi ku buryo bwa rusange zizakoreshwa mu Rwanda zamaze kugezwa muri Afurika y'Iburasirazuba, ndetse ubu hari gushyirwa mu bikorwa uburyo bwo kuzigeza mu Rwanda. Muri Nyakanga uyu mwaka nibwo Basigo ifite icyicaro muri Kenya yinjiye ku isoko ry'u Rwanda, ndetse bitangazwa ko imodoka zayo za mbere zizakoreshwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali guhera mu Kwakira 2023. Ubusanzwe iki kigo giha ibindi bigo bitwara abagenzi bisi zikoresha amashanyarazi, hanyuma zikazajya zikodeshwa mu buryo bwishyura ibirometero imodoka yagenze, buzwi nka Pay as you drive. Ni gahunda yagezweho nyuma y'uko iki kigo cyagejeje bwa mbere bisi zikoresha amashanyarazi muri Kenya, gifunguye ishami mu Rwanda, ndetse kikanagirana amasezerano na AC Mobility ifasha abagenzi kwishyura ingendo hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Tap and Go. Umuyobozi mukuru wa Basigo akaba n'umwe mu bayishinze, Jit Bhattacharya, yavuze ko yishimiye iyi nkunga bahawe mu guteza imbere gahunda yo kwimakaza ubwikorezi butangiza ibidukikije u Rwanda rwihaye. Ati u Rwanda ruri guhura n'ibibazo bijyanye n'itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, nyamara runakeneye bisi zihagije zo gutwara abantu mu buryo bwa rusange. Twizeye ko ubu buryo bwa Pay as you drive buzafasha ibigo bitwara abagenzi kongera imodoka zikoresha amashanyarazi mu ngendo zabo ku bwinshi. Basigo igaragaza ko igiye gutangira kugerageza imodoka z'amashanyarazi mu mihanda ya Kigali, bizakurikirwaho no guha ibigo bitwara abantu ku buryo bwa rusange izo modoka bikazikoresha mu mirimo yabyo ya buri munsi. Iki kigo kigaragaza ko ku ikubitiro iyo gahunda iratangirana na sosiyete zitwara abagenzi zirimo Kigali Bus Service, Royal Express ndetse na Volcano. Kigahamya ko kizafasha ibyo bigo kubona za sitasiyo izo modoka zizajya zishyirirwamo umuriro no gukora izo bisi mu gihe zangiritse. Basigo yatangaje kandi ko ku bufatanye na Leta y'u Rwanda ndetse na USAID, iki kigo giteganya ko mu mwaka w'2025 kizaba cyagejeje bisi z'amashanyarazi 200 mu Rwanda. Bikazajyana no gufasha abashoramari kwiga uburyo bashora imari muri ibi bikorwa. Ni gahunda iri mu murongo wa guverinoma y'u Rwanda kuko iherutse kugaragaza ubushake bwo kongera imodoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, bikajyana n'intego y'uko nibura 20% by'imodoka zitwara abagenzi mu Rwanda zizaba zikoresha amashanyarazi mu mwaka w'2030. Basigo yashinzwe mu 2021 ifasha mu kugeza muri Nairobi bisi zikoresha amashanyarazi, aho muri Kenya yamaze kugurisha bisi 19 mu batwara abantu muri Kenya, ndetse imaze gutumiza izindi zisaga 100 zasabwe n'abazikeneye.
Basi Go itangaza ko imodoka zayo zimaze gutwara ibirometero 850,000, aho zatwaye abagenzi 1,199,117, ndetse igaragaza ko kuri buri litiro 172,368 z'ibikomoka kuri peteroli zimaze kureka gukoreshwa. Byatumye hagabanywa imyuka ihumanya ikirere ingana na toni 411.9 kuva muri Werurwe 2022. Ibi byuka ubishyize muri buri cupa rya gaze ry'ibiro 6 byagusaba ko uba ufite byibura amacupa 68,650. Nyuma ya Kenya, u Rwanda rwahise ruba igihugu cya kabiri Basi Go igizemo ibikorwa. Ndetse muri Nairobi ibikorwa birakataje kuko yamaze gushyiraho n'uburyo bufasha umugenzi kwishyura mbere umwanya aza kwicaramo mu modoka, uzwi nka Journey App. Mwakoze kuba mwabanye natwe muri iyi video. Kora subscribe niba utarayikora. Wabikunze wabitwereka ukanda like. Hari icyo wifuza kutubwira wakitubwira muri comment. Murakoze. Ngendi Ishimwe Joseph, dusubira ubutaha.